since the war in Iran began. Here's political reporter Ethan Griffiths. There were 46.1 days of diesel in country or en route as of Sunday, up 4.8 days on a week ago. Petrol's at 52.8 days, up 1 day, while jet fuel's at 49.1 days, up 3.4 days. The government says fuel importers have confidence in their orders to mid-June and planned orders extend into July. Meanwhile, the government's not considering tweaking legislation to help flight schools cope with soaring fuel prices. The Aviation Industry Association says schools are cutting back flying hours, with legislation stopping them passing on increased costs to domestic students. Kate Rickard has more. Tertiary Education Minister Penny Simmons says fee increases are capped at 6% this year. The Tertiary Education Commission says there is an exception process, but any fee changes for this year needed approval last year. It says any requests will only be considered for 2027. The government's tightening the screws on nitrous oxide misuse. Lachlan Rennie reports. Nitrous oxide canisters meant for whipping cream, also known as nangs, are inhaled by people wanting a high. The large canisters, which can reach up to 3.3 litres, will automatically be classified as a psychoactive substance. Imports of nitrous oxide will also require approval from the Director General of Health. US President Donald Trump's claiming King Charles is in agreement the US attack on Iran is necessary. The King wrapped up an historic address to Congress this morning, only the second delivered by a British monarch. It comes at a time of strained relations between the two countries since the US launched war on Iran. Speaking at the White House state dinner, Trump says Iran's been militarily defeated. Charles agrees with me even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that. That's news. In sport, West Tigers co-captain Jerome Luai is relieved and pleased at his current teammates' reaction to his marquee signing for the Papua New Guinea's Chiefs. He signed a megabucks tax-free contract with the club from 2028, but will be a Tiger for the next 18 months. The boys took it really well. They know how much the team means to me, and I guess I'll have to prove that week in, week out with how I play and my performances, and I love this place. Off-spinning cricket all-rounder Nancy Patel and batter Izzy Sharp have earned maiden World Cup call-ups to compete at June's Women's T20 World Cup in England. Sophie Devine and Leah Tahuhu have confirmed the World Cup will be their last campaign. I'm Raylene Ramsey.
siva música malia sema ya night Samoa, kasilima ivokuru amo. Le temelo con la guancia la radio Samoa le divango la solo se antia se fullu ma le fama la famidute o te di lei sulla in lua il de Aoauli o le solulu la sol tupu disi fo to ma unanga le solu sul malai vari o la masino a perila lua a fe lus fo maleono e fa manual e ma jau paulo mai fa fanto le tanto of zene le divango la Aouli o finga yele tu manga wenga tutu ma faiva lo filima ya mi se fo le sound ya tu avata vale ma tu e piki le fana wa onga ile teime tu ya onga o le dia solulu ma lo le fe o le faiva e ma lo fo ile tawa tai tutu manga wenga o lo o finga ya ya malo to pa ia malo to malu e momo na moli le fa malo mo le fa tai le telinga ya te pe re ile to ma tanga mai le tai ona le la si u le be fo stimulate mont o le wata to ma tai le rivango la Aouli se eu le fo se teimi o le fia na nei
ele mawhaiona la aloha le tātou polokalame o le Aoauli Fofogamua e le whaantaravantu iau auna pa ia le tua o loo nono marua wasa manuia o Samoa e le nganta i tono New Zealand ai whape fo i le lano langi a toi so se whanta whaitaulanga malo le tano malo fo i ia le ono sai. E langa te leo pa anga masani e le tātou wala leo tambama te rea mātutua e tu i meile muli papanga e mafuta mai lawa le tai au si o i le po i le teimi e taurunga tua i le tautua e a le tātou au whainga luenga o a mai o lua o a mai oe o a mai o tau e se whale la langa ia po se su e ngā kala o le mea tā ua o le maua le atamare fia a maua e masinga lawalo le awau ia o se lau pasasar ngā wha moe la tau ia e wa o le mea le tua i ei tātou le reia tunu a le se mea ki anu i ke vaima e karakarangoa ma e ka whawa o longa winga ngā o le kio e ke ruma fuka la so ako a le o le kio o longa winga o le TV ia ja, se i vangara i o nei tau te mafuta ja, mahalo mawhana fo ja, le nei vaita si waluar ka me kikira ko i e whailonga ia a inga ja, pau ale menta hua o le whaima asi e siatu e vai o lua le toi ina ma le lo matua po oe le tina po oe fo le tama ja, o na toi o ai le la tau a inga la tau ki leo le se senga mele sa i tātou i Samoa i e sola ja, i le nofo whaatasi e o tātou a inga i le fale tasi mai lawa le laiti se yo o le mātutua whai a inga whai whanau. Ia o la lava e no nofo ia i le whanguara ngai kasi. Ia wamatana la i lumolo tātou tano i Samoa. I le maitau antu fo i lele ia. I le nganta ia o le whaatupula i o le whainu mero i la tō le malanga mai e tano i whafu. Ai o le whaatupula i a fo o tanganta o lo ua a mantona whaatau o la tō whanua sa o loto. I le tele o nuu mafio anga. Ia mi se lava le tala whantai e pia. O le mawai tātou whanua sa loto na e afo. E le o ilano pule ngali ma whai pule. Ia manu umai tu malo. O le tele na o le swinga. O le wei e le nei soifuanga o lo utou soifua mao tātou o la ai. I se taimi o le so. O le ai se mata upo le amatala doa i ma se tasi o alo le tātou tadu. O se mata upo foi le tapu o na tala doa i nisi. Ona e whai mai tātou, se ele o ngi mea ngai karangoa i aingi ka maki. Eo ai, o loo tupu, ia pēsā tupu, ia po o loo, o lea koe ngā whaupunga e ka ue fwoi lele mea lea. Kusai mumusu ka koe e talanoa i aingi. Ona nei te iwa pēa mai pai ma la whai. O longo winga le mea la le ai ngā la e whai. Ai, se i o antu le teimi o le talanoanga. O na tātou talanoa ai lea. O le mata e whantatau le i sā wanga. E a fia ai le i tū pāo li, ma le i tū pāo tumatai. E le nganta i le sā wanga o le mawhau wha. Ia e a fia tuai ma sā wanga o le tino. O whainga a inga wha malosi. O mata upune. O le whainga kai o ngā kalangoa i e o sisi. Ai whaatai nei i alo matama whanau o le turu. O leo watu i lunga o lātou au. E lātou te tala noa ma au mai i lunga ma tā upu nei. Ai aua le sawe uino i lalo le kāpeta. Oa o le mena i atili e ona tupu. Ma atili ai. O ngā kākou le fia kalangoa i ai. O ngā e whapea mai tātou. I ai e le angar ngā mea au kalangoa i ai. Ioi. E lua ni mata upu tūlai mai Samoa. E le nawa i aso o tōna i atu. O le mata upu mua na sau se li poti. O lo o faa lia i le faa se tasi o tina. Ina ua paka uma fōlinga o si anatama. Aina sasa e le whaia o ngā i se salu tuaniu. Eoi. Ia, e le i o tele i se su e ngā le tātou polokalame le tātou langa po i sa. Ai o le me mua. O la i tātou tūla whono e lima taita ina i mata upu whapea. Ioi, e sa le wha o lima. E ui o lenga kako o ui mai e lava. Le tō tele o tātou i asola. I le sasa le whaia o. O le sasa le ko inga ma le sasa le lo matua. I o le sasa lo anko ma le sasa lo anti. O mea umana le na o ui nei tātou i asola pitai. Ia, ua te le suinga o le rewa i tak. Ua tātou wa ngā i luma. Ua suia tu la whono ma wha malo sia. E o stasi la nau vaenga e pe o nā tula i meile vea sun se i vaen tunai i Samoa. Ia, mai o le tō tele o whingalo na whalia. E avele la tō langolango fo i lele ina i whaia onga. O le winga o le whaamtalanga.
o lo fai mai le tele o whirangalo na ta whai tau iei tai, whai mai. Ia, o le mena tupu mol tamaitiche tulea o ngai waku wā kaukare kiki. Ai, wangalo ai a tātou. O le tamaitiche le tātou te talanoa iai. Ioi. O le afurka ko kala fo ile le masanga whai le mele o le tamaitiche. Ia, o ai wha le lei upu mantala. A wai ke fiu e sasa. E le kai ngā wa i mailo na loto. Ia, o na tātia le i o le mata upu le da. Ai na tupu mailo le mata upu i le lau whali i le whai ungola vai asu. O le ale bele ngā o i e kako. Ngā kako o mālango lango le lau whali. O le lau whali. O le tanganta matua. O le winga o le whaamitalanga. O whea o me i e lua. O le te tau na avi i le tātou lango malosi. O le tamaitichi o le na onga le sasa. Ia po le tanganta matua o le na tuli e isi tanganta mātua. O whea o me i e lua le avi i le tātou lango ma le tātou whaamomua. Ia, a tonu o le mafua angalena, o le tā ua i awa noa whapea. Ia, tātou te wha so ai marisi o haloma tama whana o le tātou tunu. O atu i tua le ma le maa siasi, ai ua au mai i lumalo lātou langona. Ina ia wha so atu, awai, o le mulumau le rei li ina ua mātamata i stasi o ana whaatalonga. Na mantua i a wha ina lona tangata. Ile wha upunga voilele, se au kia whaia ngāmea. Ka uwalea mai le kako a ingar ngame, ka uwalea koe mraka kongu, ka uwalea koe mraka koe kalisia. E fia ke le kako, e ufi wha marunga se meia. O le mafua angale da, o lea lai o na tupu mai wha fita auli. O ngā sangwa i lole i kua male me foi lele. Ua tau fia pe ua loka ina nei. E le matanga aluenga o leo, se ta mai ono sfulumon tupu tausanga. O se ta mai lima sfulumon tupu tausanga. O le mele o le whai ainga wha malosi. Ia ue vai lei. O ngai mafua man. O le ufi. Ufi e lava ma ufi e lava. Ala le mele au mai e iluma. E le wha inga le fofo i le le tua le wha fitau. Ai, e ka kaunga i sea o inga. I le tangata. O le ina ia solia le tūlafuna. Ai, mai se lava. Pe a wha ina tuai. Ia na ia tātou. Wala ma whanau. Te lai titi lao le afolua i le Aoauli nei. Ala whape leo na tātou wanga i atuai. E si kako whalongolongo. Po whea le mea e anga i ele whirangano le alo le tātou turu. Ai, wa i nei te wei tuai e piki le whana wa au. Ua maua sina te mawtanga e maua i se malos. Wa ua o tuai mo le fiafiana nei tātou ngaluenga. Ninoi te o seloi. Siwa uanga oi. Lolo fa ape e ua loi. Suiti sua mali e pe o se poi. Ninoi pe o se loi. Siwa uanga oi. Lolo fa ape e ua loi. Suiti sua mali e pe o se poi. Minoi,
se lole avane ailo amare ipukofe awe ole ulu sere mole ole tulu lole ela mole mole ala mola mu abeio se lole avane ailo amare ipukofe awe ole ulu sere mole awe tatanu penupe awe tami tami awe olo ulo tolea tawina fa apea pele pele minoi 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 ale minoi mai ala upere tatanu perupe awe tani tani awe olo ulo tolea tawina fa apea pele pele minoi 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 ane minoi mai ala upere Minoi e fa uma unga wengo le ia wali ma e minoi en tu lava e piki le fa na wa unga le temi tu wa ya unga le ia wali ya fa tala fa tu ia ila tu wi wale fa ba fu to mai le va ngola wali le tu fa wa ala radio Samoa ia eni Isaiah la canto leo Stiva mala ingale ma tu bai dai Canberra e Australia le so ya sene quanta sene ma no li neva ma lo nga lo le ya so miu a mosa before sina leo mala ingale ma tu mai e le tato programma le riva ngola o le tala fia me o leo lo lava pe le ka ko ping singi o ki som ping singi va le e pe ona fa la wi lo mai e le tanto malo il so eui e o le lava ngi fuka ko pula le tulanga wo e ka ko ka wale fa ya ni le va Iran America ma isala eluma le panota ja mai o lo fa ilo mai le riva ngola Aoauli si lia ma le limas fruaso le ping sing e va tasi valima mariva sul malvalu leo lo tonu o le tonu ia po lunga fo le sami si sapalai o le kiso fas sul maleono aso o lo winga o vantu male masina ia male ping singi va lele fas sul mariva aso o le o lo ia le tanto wa ping sing ia o le neia fa momonga sa va peleo na fa mawina ia mai le pole a sa i le totasi minute i le tulais from le lua i le sa na sei ma vai tu nei ia mai o le a fa pele o na tanto wa man take to win a pair ia le tulanga pure ia le ka ko ping sing ia o le kiso anto ai mer ping sing va lele i le nei fo i vai tau o le tosanga ai fa ku lo e ki nga ko me o le kom kan ping singi out fe wa ya ka ko e makwale manolo ai masi aso e alu lunga la wala le tai te mile o le tai no le no por que era ki kilo le meor ka ba ai ko wa ko voi lunga la wala ka le valu ka o nga ile o le makwa kumu wa lunga le moto e o mai foi le vai ngola o ku langar nga ka siolo ya ai so yi o lo lava pele peng singi markiso ya ma o lo kele pe ka ko kupe u ko ya ka ko ka ma no le fa so pa vo wina tani el mala ngai nai o tara va before ya tui le to va yonga fa tele ma to mai le vai ngola o wa afrika o ile lua A Chic Homes Limited. Ole taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. Ole finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima i le olua tasi lua fitu o valuri maiva. Olua tasi lua fitu o valuri maiva. A Chic Homes Limited. A mataile aso mo se tae ao manuia.
O se tala fia mo leo sautina, e se fulu cash prices ta I lima se lauta la mai le Digicel, e te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se lauta la pe silia tu foi, mai New Zealand ma Australia nga I le mai cash a le Digicel I Samoa, e ma fai foi ona maualu a vanoa pe a lafo sau tapa lusu ta la pe silia tu, mai falo loa supermarket I ma pamu pe nisini, o le a fai se I le asfrei le aso valu me, e ya inga o le reifa abitoa, maru e tele leo sautina, mai le Digicel. O le Accounting 2000 Limited, e whailai au la fonga businessi. Maisi la fonga I le mai ai o le tausanga whaale tupe, I tausanga uma. O le Aoala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai a te oi. E fsoswani fo I le Accounting 2000 Limited I a te oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo I a te oi, e maua la fonga toe fo I mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, I le telefoni o lua Fafi tuiva lima tasi fa. Olua Fafi tuiva lima tasi fa. Radio Samoa. Taslima iva tolu. Amo.
le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Ua o fasili atu ko fesa uai e tumatau memu mai so e fasili atu ke lea onga e sau o le tali le ai e tui alo uloto pe afa pe afenei le nei tei nei titi ua le ai sona lumanai sau tua nama tua vai lei o le whanau o le manuia lena mo aso asau se ai ngā o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. O se vaaiga matua e whai mawhamanatu o te tupe e mato e whawhangu o loo tupe a lava i asa whai so e ofo ai pea o le loto vai lau whanau le o loa na mai le atua loulu mana i le na ini aso o lo o mua mua sau tua nama tua vai le o le whanau o le manuia le na mo aso asau se ai ngā o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Se ai ngā o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Sau tua nama tua vai lei o le whanau o le manuia le na mo aso asau se ai ngā o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Risina whawhiwhianga sui whiwhiloi le nevaengo le Aoauli le tautua whaawau le le sui whonga le turu Radio Samoa tasi lima Eva tolu a moina o toi lu se fulu miru te ona talea o leitu lai tolu vai e tua e piki le whana wa onga i le neifo i Aoauli o le aso lulu. Ja, e pe ona uta u stimi o sola e le tantu malo fa alolongi e le rivaenga o le Aoauli. O le afa pele o na mafa soa i se tasi e ponisi fo o mata upu. E makua whainga kāonga karango i tātou. Tangata Samoa. O nei elu tātou talitonunga fuilili. E fōara mea tātou ia. Pe atu tupu ni mea whapea. I tu tonu o tātou ainga. E leiloa maila e leu fiufi wha manunga sena o mata upu ia. Lea avia ngol tangata lea sa tupu ai sa wanga ia. E oi. I lona o langa tupu wae. Ma lona o langa e whailoa i antuai ma mafuta antuai i nisi o tangata o lo o lātou mafuta. Le nei la vaenga o le Aoauli e whiwhera nganga o lewa mauale ma whailoa inga. Ea masiano le turu le sunga iau i pō tangalo sa. O ia o se peer support person for men o lea o lo o ngalue mai ma mafuta mai i le pitanu o taranga. Talavantu i pō ma lo soi fuama le langimba. Ia, malo ko se fua balang ima, hafta ia lo famile ngale ia le tuo mo ne noe ta te faso ai. Atala fa foi le pa ia malu le ka ko mu. Malo fa taia wi po. Le se ma fu anga, wa laina e se to fai lo sunga. Ai le o antu lo silile. Ia se o mai lo fa sinumanga. O fe se nu mo se la fanga i Samoa. O le ale mea ua ele ngofo ele kaulanga o Samoa au kila
Ia wai malanga mamao ko ngai tauranga le meo lo kaulaiva. Ia ma yele maunga voi le ke mawalunga tei. Ia malo le se fua ia o lo ngo po tanga lo sa o te sa malinu ule o sa tawa sa faka ia sa whanau Samoa te whamalanga mai nei o ruas fumatolu o tausanga ia sa whamautu fo i lunga ngai au kilangi ia o ngore sa iri ma lo lawa ma ngui o panga ia walai o ngā ia isi a hoi wala wina kala ko wia walai o ngā ngō o mai lalo i tauranga nei e sili aku lalo nge e pe e sili aku sa mo lalo nge ngai lo lunga i au kilangi le winga lo sa no nga wi po e kau fa le kong le ki sa mo i lu mai ki ya le ma lo va tai mai sa fa le to sanga le to nu mai ni sila no to nu mai nei le dua fe ma le to o sa le ia dua fe ma ko nu ko mai ni pa mo ku mai ngai o tara la se ma fu anga wala yo na e filfili e tu ua ia le no whangalo tu mo ai le tātou tu ia e malanga tuina masalo ko kikia o ngā kongu ngā le mule o le motu i mātu le te au maua ia e pei ona whaaso aku uso e masalo po le dua whema wakan kongo ko wiki sa ia le mawhawhong fo le ma o masio tōrua ia o le whaisinga ki kilo fo le i kua o kilang o ngai le afianga fo i sio ko o rua ngai ma yorkin ia e ngā kai ia sa whapea o ngā whaima piskisi ngai o kilang sa i roi manga ia ma ki mo fo le se mea fo le pe i kau le pisi kele ia lo kat konga e pe yo ngau faya kur ke nyuso ia isi alvar au ngon kanga mari ia lo mau fau mai le lima kau sama sa ma faya ile far koling ni nga yo kinang ia e pe yo ingale nga makama ia lo wa uia fo le fa ku puma ia e ke dia sip so ngi fo le i kama ia le nga kai kama samo ia e masia ia e kupa na sila ka ko i so se aku hula ia ole kulanga le nga lainga mawaro le wala e mawanga wenga la longi ia wala i ro nga pa makuinga ia le mo mai la lo tawra ole ne ta ua wi po ole lua pisi ni sile sa fai lunga i ole fale kolen na fa pe fia ona yele pi tanga o lo fia so sani le tu pa ole i mai le fale koleni ia masenga se fo isa fia isio ai o ke kat komu sa ia ro manga ku fu le fa ngor far koleki sa ia ro manga pa nga fu le fia so ani ka ko ka pasifika ia ile so fu malo lo ima mai le iba kau sanga kalunga mafaya ko kele ia nisio arong fanga u nisi fe o kama maki nga sa ofse soangi ile kulanga le ole fa pai losing weight ko kele ola ko sa ki kilo pe ese makang ofi e o le luas fu course fu ai o fa mo longo i le kele ola ko fa so e iai ia fianga fa le mafau fo ile pe yo le nga lua ia ko kele o ka kai fa ko le kulanga le physical ele faltino le ia faltino so fu malo lo ima ai iai do ma ho fa o ngor kele o fa so o ile ki nga makama ia lo mai lo ma ho fa o ile fa ku puma e iai mea o wa fia i ma fa fi kauri ele uma fai nga fa so mai fu le i ko kongo inga ira nga ka fu le fa kala ngo le ma ia o nga lo lang fa ku mga kuai ia ma lo fo i o fa ku mga ku fo ia e yese afia nga ho le ya ke a wai e ka mo o sa ili so po sa ili fo nga na fa sa mo
Ia pe o ngā sa whaakupu ai ia mangat. Ia, o lona winga o lenga e ko le ngia le vaenga le tino e whaalonga atu e le mea le whaale tonu mai o le mawhauwha. Ia, e moni lawa. O whela le na sa ili sosoani e lau sunga i lea vai taimia le i malanga atu i lalo. Sa e ke le yo sa kaini sa mawhauwhau pe ia o ngā karakala mua kaini osora. Ia o le maka upu. E se le whainga ka, ia wau kako. E le mawhai o kako karakala mua i kulanga ia. Mango hoi ao o i karakala ia whale ai. Ia. O kulanga whape ngei se kulo. E le mawhai o karakala mua i mei o whiuso inga whana rosi ma mea o a whianga e o ia. Mani. E pei wa mawhau. Ua sa ia foi lo wanga foi le ke le fifa so lo ko ua o ke ma e ke si whakari au i po o lono winga na i se mea na tupu i lau sunga le ua toi whawhangu mai i tau whaasoa ia ma au clients i le vaitau ia o kulanga le pe ia ngau kau whaali ia e se a fianga sa ia i a o la kiki I to tonu o lou ainga o se tangata o lou ainga po o se tangata na uia le tau ainga o aile tangata. Ia, le iaro whakurou pia o kei rofo. Ia, ke whakurou i ngisi o ainga i wakero. Ko kere ngisi o ainga i le o sila fia ia mai le i o wasikai me whaaso ai. Mahari elo. Mari. Ia mo whakurou ia ngisi o uso ia ko kere whainga i o uso mo ko whawhinga. Ia o ngau lewa e whesiri. Ioi. E lewa se kanaka o mako ainga. O ngau e se kaini o luma ia. E ke pui fo. Le o umanga o whaaso ka i le uso. Ia o uma fo i o ngā masoara o puli. Sa ave ia ila o masalo po le lua fe lua koro. Sa ma o koe Samoa. Ia sa ave ia ila o sa o wala au ia. Ia mamakala mua. Ia pe fo kulanga le ko ke pola pui. Le ngau ke alofa i sianga whaanga. Ia le ngaka fo i le. Ia pe o kulanga le o ke popo i ai. Ai pe nga e fisilingi. E leo se kanga ka mako ai. Ia pe fo kako. A kako mo fo ko kako. Ia pe ia ai nga uma kanga ka uma. Mari. Ia e ka kuminga e le si ma kulanga pa pe ai le o sila fia e ai kulanga fo i o lo fa ia kua e o kulanga le o like na i lo i le dan taimi i le sawa ina o se mese se le fai ante o le tangata dia o la le wingo lo talele e lo ngo inga fa pe o se mea e masangi un kupu man ko fo ye e ia ile kulanga fo ile e fefe mai e fo le si mga kuwa fia ma fo le o ngai le ai se si o kala ngoa ai ele ai fo se a ka ko kala ngoa ai ele ma faila o il kai no la ki le fa pe ngo lo ai o se mesisi ma lielo e pe ia o fai ma me ho le kupu pea ia ai le ia se si o fa pe mai me o se me le anga le mele kupu ia ke o le me anga mai le ka ho yo fa ia pe yo ke le nga o isinga o afia nga ho le ia pe vo yo ma fi fa so ho le o mo pui ngo ka ko walo ka ko fa nga ulai mali me sia ka usanga le ai lalo o se fu ia ka wonga malama ele malama ka ko fa nga o ile a me sia le ka usanga le pe vo yo ma fisilingi ro pisa olo ia ele do e lo ka ia le me o le fia o tau sanga le na tupu mai e lea whaafita uli lausu. O ke mga kua o le se mea o le iba. Le iba kau sanga. Ia.
Ai le ai ma se si foi le fai a kupe kau masalo le mele tu. Lia. Talo fai. Ia i lo mga ko foi le o ngai ngor kele o lo ku puai. Sa o foi o I ma ku oro ki nga Ia. se ma ko piko siringa no fa mai o le nga ese singa fo o le ngofo le a como e wo man ngai vai ka ki lo me o ese singa no ngofo ka kai lo nga ma ku mungi lo nga ka ma mungi ma lo nga ki nga mungi pe ye ma wo kai mi kal kala mo ai vo ile ia o lo ku puai ye mo ia nga ia nga yo ma ku yo ro ki nga sa kausia o mano no fa ia e mo se ava mo e ma fa ia mo fa kal kala mo ai ma fisiringia ia kulanga fa pingi E te tua ia la tātou tūmanga lea o le mawhaiwele no na whaasoa ia mātuanga I le whanau. I la fianga o lau sunga I le nawai tau pe ese fu iso o e taltorunga le mafuanga wala iona le mawhaiona whaatala noa le matau. A kongo kele kua inga. A kongo se mori kai mingi. E ka kau nga ye se ava ngoa e mawhai e o ngakala ngoa ma kua mana ko whangau I kuranga whapea. E hoi lau whakai ka inga. O se au whangau laiki. I le laiki o se fururua ma se furukas. O kenge unga. Ia e o mawhai o ngau kala ngoa I se au whangau. O mora pora pui pui. E iei lalo umanga. A fai sa le masangi ai le kuma le anga ka ko fa samu ia lo manga ko mo ka kaunga fai se suinga timi nei se su se kala mo ai ngai ma ko ma me se fa nga lai e fa ai lua ia ma wa fo o le mele e kakao ma mele le kakao e o fo ia le pui pui nga o le kukingo o le kamakiki ia Kere ngau me e ka kaunga pora pui pui e ma whai loa I ka o whangau laki. O kulanga ia le kaunga koe whai. Lele, o le ase umi o e matatua o le ase umi na e a fia I le asa wanga I Samoa. O ke mga kua e langa fo yo au sa umu fo yo ma koro kinga. Ia. E kai me masang e ngok sola e se uaro umu fo I le ai ngolo kama. Ia peila o vai keninga o ke mga kua pe o le sefurulima, o le iwa I le sefurulima, sefurung. Lono winga ele kasira kausanga e whai asi umi ali o tupu le mele I lausu. Ina ua e whaasolotu lai tausanga I o le sefuru kolu, sefuru whaasu, lima le sefuru ono. Ua e langona I le nā taimi ua watatau na whaisau kala e winga le maka upure kula I mai pe tai se mea na tau fia I lau whaasoa malou tala no antu seis. O ke mga kua inga o le kaimi o le sefuru iwa o kausanga. Sa sefuru wanu. Sa waroi o ngufu ia pia. Sa whai malanga koi sa wa o ngalun wenga. Ili kausanga po sefuru wanu nga o kausanga po sefuru fitu. Ia ngā warulule o ngufu ia pia. Po sefuru iwa nga waroi lo yuka ia vili. Ia peio I ngā sa mokusi ai ma sui mai ai o lango ngā fu lele I kulanga le I sawai I le kulanga fu lele o le peo sa ero ngau ka ingai I le karonga la kapi peila o ngā sa ave ese inga mai ai lo ngau fau ma le sawai o le mea o ke whai aku ai sa ave ese mai ai sa o koe o ai sa o koe o ai kua wanga o marola wanga ia o koe haru fo ia kua o ro ka rola kapi ke masa ke ala ia wale koe kau ia lo mango fau le kulanga le koe o ia so mango fau le kulanga sa mia sa kupu a ka pon fo ai o le o makua wale o nga pe nga muka wale ia nga ia le o le afo inge o lo ulanga fi ngau fu lele I kulanga la kapi ia le nga la yanga ngau umai lo inge
Ia. Lona winga la mai le taimi tusala o le lakapi malo walu ese mai malo ai ngai tua. O lena tau mawai fo i lele sina motu sia mai ole sawa nga mara matumba ngai na fatino ia toi. Nga yengi si o lau nga tumpulanga na mawhaiona e wha soa yei pe na yei se langona fo i lele e mape makamuri e ke ka ua kui se sile mele. E o markaninga yele ia se si o lau kupulanga o mawhai o ngau wha soa yei. O le asa mafua nga uipo. E o fo i ole kākoua ia kamakangi Samoa. Ia. E yei de mga kufo i le mā. Ia. Ia oa. Ia sa o ke mā, e le mawhaianga o wha soa i ngai uso ia sa mako ola mako kupuai. Ia o masa salunga. Ia o masa salunga hu lele iai. O la ilo e nisio i lako. O ilo e nisio i lako. Ia malesi kūlanga. Wa ave a ngai lo ma fo. O le mea e ia nisio uso sa kupuai. Sa wha inga i le mea le kas. Wha inga i le kūlanga lea. Ia e peo kūlanga nga. E foi lele a raingo ule wha soa. Ho o mai kai minge e le o ele fa pe ho ele o fa so i nisio uso sa mako ola mako kupuai fakas. Le o le an tātou o i tātou telefon. Na toi talima i le wha a wau i le tātou mtaupu. I le mai mai le tātou. Tunu o le alo sa mo le sunga iau i pō tangalo sa. O ia o se tangata lango pe so swani i le tu pāwali e wha te tau lea i sa wanga. E te tupu i te tonu o ainga. Ia ma te tonu o so se no whanga o lo o au mawai ia e tu pā leo tātou oli. Ai mise i lava le tūlanga lea o le vāta puia. Ia po le vā fo i lelo mātua ma whanda. Ia ma ainga poto. I le vaitaimi lea o tātou ola ma soifuane ai Samoa. Ia lela o mai New Zealand. E ese fo i langona e te tupu mai te tonu. O le neia tonu mai mise lava. Ia o le au mainga o le tele o fautuanga matima inga. E mawhaia. Ona ngangana mai ma whaasoa mai. I la tau. O le asafia ngai e ma mene i o sawanga. Mai asolai o mai le rivai tau. O le whapea leo na toe mawhaiona whaawawina le tātou whaasoa. E apea mai a tātou talanei mai le Pasifika ma le lalang. Peon te pere mai ai al whaltua. Ia Miriam Malala toa. Pomare. Tala whalapa malo le soifo si mai le whaafonga i telefou a le Radio Samoa. Ua whai mea alofa le tupo sa lesa i le Presidente o Amerika o Donald Trump i se longo mai le waa maulu HMS Submarine le ana tau i le tau o le Pasifika i le teimi o le tau o na lua o le larolangi. O whairoa le BBC o le tau mawhtanga na whai e le wharepae le pōna pō, na whairoa i le mea alofa ma tā uai e tupu sa lesa, o le mea alofa le nei e whairoa i le susuru malosi, o le lumanai o atunu e rua, ia ma i le whaamanuia na whai a le ri Presidente, na ia saunoa i le sootanga o Amerika ma Britania, o se whai ngā wō i le tutusa ma seisi lapa whai ngā wō i le rarolangi. Whātāua i saunoa ngā taitai o atunu e rua, le maafutanga ma sootanga, maafea i fo i le saunoa ngā Trump le taua i Iran, ma le tāua o le tau fia o Iran, mai le whaia o se pomu atomika. O le patia le anga i ese mai le UAE po o le United Arab Emirates, mai le OPEC, ma kulupu o le OPEC Plus, i le maasina fōu i le mae o le lata i le ono se furu tausanga, o avea masui o lea whalapoptonga. Whai mai le UAE o lana whai unga na whai o le awhesoasoani lea, ia ausia mana onga o lo whaatupula ia pea, i le whesoasoani lea le whaatupula ia o mana onga tau le eletise ma malosianga, ma i se vai mamao i le mae o inivesi na whaia, ina ia una ia i lea whai e ma whai o na ngā whatau li maina. Tō tele le o fia le nei whai unga o whaia e le United Arab Emirates o na whamai a lātou e fōringa wa a matalava o na waaia le unga o le OPEC. O lo tā ua le BBC o le whai unga o se tūranga le reidea mō Trump malana whai ngā malo
Lea sao lātou upu ia le OPEC I se teime le imamau atu, ma ua ono whaalele ia atiri ai so tanga o Amerika ma le UAE. Whailoi tustu singa o le anga I ese le United Arab Emirates, o le alusi ai fo I mara 5% o le sua ua mwhaiona maua le OPEC, a meisa o se tasi dea ona sui tāua. O le OPEC na whaatuina la whewsara wono sfuru e atunu e 5 o Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia ma Venezuela. O whaopopo leo whai ona sui de te minei ma o le whewsara wono fitu na awaia nei ma le UAE ia ma a whairai I ese tutoe ai loa na o atunu e se furumaratasi I lea whalapa tonga. O le sitanga e toi titi ono pasene I tutongi o fōma I le idevo na amata po Junior Doctors I le Specialty Trainees Union, mō le isi rua tausanga, ua whaamautu ane au noa ma le whaataunu ina o ni solo te te. Pēna lipotia le Radio New Zealand o le Specialty Trainees of New Zealand e tūrai mō fōma I ua whaawina, ai li ave o ni fōma I whaapitoa, ma e whaingoa fo I lātou o Resident Medical Officers. I le mai ala le tolu masina o whiutana inga ma le te whatu ora, le ua whaturanga ai si tanga I tutongi, 25% le si tanga le tausanga momua, ma le isi 25% le tausanga lua, whaatasi ai ma se tutongi whaapitoa e tolu wafe, lātou te mawaina. Saunora Presidente o le Union Jordan Te Waiti Smith, o se manu malo terere nei, ona ele ai mani solo te te sa tau whaia. Whai mai de uni o le ngā ruenga o lo whaatino I lātou ia, e tāua tele I so se wharamai o lo o ngā rurue ai. O se tamaitai mai Saipan, sa ia whaawo atu ma whaasese na I tina mātutua I le Northern Marianas whapea fo I ma Amerika, walau ina neilo na whaasalanga e toi titi ono tausanga e wharepuipui ai. Whai mai ripote o lerta maitai e roa fo I rona I ngō o Yuki, na tu inada I eisa whaasalanga ma le whaamasinonga whaitu maro Amerika, fitus futasi masina e no fusarai, ona afianga I le mata upo le tau whaasese, ma le waia I no tupe. Whai mai e whai ana post ma whaairoa o ia o se tangata mau o loa, e ia iso o tanga masaina, ma ia whaairoa le manuia o whaatawa inga I le Bitcoin. Pei tai sa ia whaatino ni ngā yo inga na mawai tupe au wala whaasolutu rā whono ma tau whaasese. Whai mai e maasanio na ia whai ina I tina mātutua, e tai pei lava I lātou o lona tina, ina ia mawai se so o tanga rei, a e muria iai whaatino ana ngā yo inga tau whaasese, ua lusi ai le tele anonoa ai o tupe a le tō tele. Ma le tala muri Samoa, li putea le Radio New Zealand I le sole talaino se wharemai le titi o le Traditional Chinese Medicine Clinic I le wharemai o tupua tamasese mea ole I mototua. Whairua le ripoti o se pepa o whaamtalanga ma le malo Samoa, o whairua ai o fōmai mai saina e patino au nanga I waila au whale nātura, ma ua tele le tomai rea matata, o le a ngaruru ai le wharemai rea, ma ua sauno ai le minister o soifua maloloina Samoa o Aoauli salu malo, o se whaaironga malosi rea, o whainga whapaanga I le vāo atunu e lua, ma le naurau ta inga ina ia whaare rea le au nanga tau le soifua maloloina, mo le soifua manuia, o na tangata. Ia o tala ia le Radio Samoa mo le nei aso soifua. Radio Samoa. Taslima I watolu amo. O le rau e whaafunga I leo totonga o tātou tala e pe o le whaafunga ati mai le Pasifika ia malalangi e pe o na funga dātu mtāparina lea e le whaletua ia miria malala toa pomare. Lima malau whamiru te leo te ne lein tu lai tolu wa tala vātu mātua e le ngata I leo le whana wa onga o le nāua tu wa onga tala vuto maitua mai o taua mai lea onga le riaso wa I le leno fuspa utono le ta vale tonu le ainga sui o fua onga ia ma whaisau malo longa whaisi nau mea ai ia whaisi nau koma o na whaileo au mea onga I le afiafi mafsosoani le kuka le tau ainga ia po le afuriko kuka ngala wakul whaleur sainga ia po le pakekeke FC ai mo le teimi nei o le a whaawau le tātou whaaso ia ma le sunga fo ia wipo tangalo sa o ia o se tangata o lo ngalue nei soani I le tūpale o ali I le pitonu o tauranga o lo ia ini whaafita uli pē sa whea ngai ma sa wanga o whainga a inga wha malosi ia maisi tu a inga sa wanga e a awhiai ia un tātou mawhau ia ele tātou taliu mai ia wipo le rivaenga o le Aoauli
O lena e sau noa aile e wadatu tatu wa tala mai le Pasifika. O oe na sawa ina i le vale o le iwa o tausanga nga i le sifuru lima, a nga i le sifuru maleono. Ia sifuru iwa lena i toi me a nga i antua i loi tua. Mai le taimi le na e o le taimi na e malanga mai e New Zealand. Wani o mafofonga na o ane ia toi, pena tau yeilo mafofonga ia sa wanga na whianga i balau sunga, ia pe sa whaase e foi lele le pito i tuolo mafofonga le matau. Ia, e peia nga o whaiaku le kaimi momo. Peia rwai kaimi nga le sfuru iwa, sfuru fiku, sfuru walu, sfuru iwa. Sa yeiro mamo whahu lele nga wai fie ka alola kapi. Peia o nga le nga ave ese i nga ai. Ia pei fo nga o mai ngai ngau sa ngai New Zealand le kasi iwa. Malanga ave le sa ngai. O nga sa yeiro o ngau ka nga hule ke fie sa ngai ke ka alola kapi ngai New Zealand. O le o mai la ngai New Zealand, o lo fie sa ngai. O lo fie sa i manguia. Ile la kapia le. Ile la kapia le. Nga lai kusa lawa ngalo o mamea sa kukupu ya. Ile kulanga le. O ngo le wa ya ile mea le wa abe ya ila o ngau ka inga le. Ile kulanga le o lo fie ka alo la kapi. Lele. Ia mawa ngas kulanga e o ye. Eka fa pe fe lan ko fo ia ko le mafofonga le ia to ina ua e fa mautu i New Zealand ma faile lua PCDC ma si auto alua. Nga fa pe fe ngoi o fia ko le mafofonga le ia to i le mesa tupu ia o i Samoa. E ia ile o le vai kaimilia sa mawhai ai ia ngai ai maka maki whai. Ia, foster kids fo i tono New Zealand. O ngai New Zealand. O ngai ia le kaimi sa sio kourua. Ngai ia ile o ngau koe fo mai Samoa, fo mai sio kourua. E le mawhainga whangau. Se kulo. Mari. Ai o mga whai e le fo mai kaimi ngai o ngai ia. E le mawhainga whangau o ngai ia whianga ho ia ngā ovaries. Ia. Ia. Ngā waka o mai lai lo kourua ia. O whai le e rapa. O ke le kar kong winga ia o le kulang. Ai se ale me o e le tonu ina tala al fo mai e li wipo. O ngai e lo kar kong. O le lo kar kong ngā fo ile le ile kua. Abe lo ngā whai si o kourua. O Samoa. A whamanguia a mawo se pepe ai. O le whamanguia ngā mai le li. Mari. E whamanguia se ai. E la lo kar kong. O se o king, o le kingaro kinga. Sa fo mai Samoa e le kulanga le o le fofo o la ko mawhine vo i e Ia, le wha mai e pā se tu lau le wha whunganga le tunu. O le ngaluenga ngā se o kingaro kinga sa whai aso ia. Marisime. O ke iai lo mga. E whamanguia le li. Whai a o le whamanguia ngā le li. E fo ai maskamagiki. Ia. Whamanguia ngā. Ia, ngā alualu lea iai lo mama kofa. E pe whainga maka maki whai. Ia. O lo whai maka maki whai. O ka maki la ngai ko ua ngā ngofo ia ngā. O kama. E o mai a ngā ua whiku kausanga. Ma le iwa kausanga. Ia. O pararangi ngai ka maki. E pe ila o i kongoa le ngā le ngā poe whawhangono ia au ia lo o langa kupu ai. O ngai iai lo nanguma. O ka maki ngai wawe e se mai. Ai wa whai mako whaaso. Wa e se ngā luenga whai ngō fie fo. Whai le mako whaaso mangai ka maki. Whaaso alo ngai ka maki ia o ngā ave ese mai ana ua mana mākua. O pepe. Tāno wha. O laiki. Ia ai aru ai mana whaaso ka maki. E iai kaimi e pei fo ilele sa whai ai winga whape ngai e isi kanga ka sa wa ai ala ua. I le system le a... leo wheo so inga wha malosi ma ia o ngā rolanga peo i ngā le ngā lai o ngā koe wha solo ma ho whonga fo i le tua. Ia. Oi. O ka makira ia o leo o koe whawhangua ma ia o ma whonga fo i O la se la ngona no o ia o i le temina o toi taulo ma fo le melen tupu ia o i Samoa. La se la ngona no o i fo i te. O le fia. O lo wika. Ia. Ai o ke lei lopo ai o ke ika ia. O le siku langa o so ia, o popoli. Pe whawhiwhea o ngā o puipuia ia ka maki ngai. Māri ero.
pe a kusa kulanga nga woso o le kulanga piko silia nga ya o lo le fia o ngai o le kaimingi o le mafai mo e le mafai mo ko fai se nga nga fu le kusa confused Ia, wale mau tonu lo ma o le mau kingo o le mau tonu fo lo mau fo kaiminga asa o ko fai e fai se nga nga fu le ia mafai ai o nga pui pui pe ia nga ya long fa nga ia ko wale nga mo fo ia ma Le nei sau no wa ita wa le lopo ita ye. Oi langa fifi e lo wikar ke mira. Ya, or ke le au kai mi sio ko. O la ko nga ika nga vai ka. Ia kai mi o nga ma fa se. Ia. I le fa yo mo kala mo o ke le kala mo sio ko. Mo war ku langa hu le o ke o sor ka vale mo wan dia. O lo no winga we fa yele me foi le fa peritania va pe le silent treatment. Ya. O le la we nga lu ni tono le me le peer support. O le anga ma le o le me le silent treatment i se mafutanga va le unga. E ke le afiang. Ia. Ia wa ka ofi. A o lo nga pe o pulanga ho le fa pe ka ngia explode. Ia o pulanga nga o ia le ia ka ka ya afia. Le afia pulanga le fa le team. Ia. Ia o le fa ma fa. Ia e ke le ale afia. Ia na ya lula ia le ofene ben ke alu ye ko fa ke ai lo wika ko fo mai. E ka ke alu ko fo ia o ke le wa ka ni o ke alu fo so fo le. Ia e umia se kai o le si foi nga afia nga e umi o kai mi e ika. Ai na se kai. Na tau ma salo la si o to lua penga e kauka ua ye nga kai mi le mele a nga ma fu nga e. E ma fangal ma mafkanga mo si ko wa e ro ma fo kai minga e lima fa mo ko wa ro ko. La ma fu anga wale nei musueta. E ma ko fo yo ke ma o ro ko ro. O ro ko ro. E si ko wa o angi ko nga kamba fa pe ni wa la ku po nge me va pe ai me se yo le rande lu pisingi si o le gym. O le ke kala ngoi me ka o a mea ia so longa winga la kaunga kusa le o solo maso ia malo si o lo ia mare sianga me ia e ma go for kai minga la ke lo ke ka ia ma ko o ka pi ma vai kai ma ko o ke la ia le mo fai o fai se me ho le pe o ka fa so le wo ka ngo sa ma li le mo fai o ka ngo sa o ma kai dia ma lo ke lo e ka kai fai ya ma li e ke o fai ya yo ngai kan ya wale ko yenga afia o ke fa kai fo le no fa male ngal le yo le ko o ma le malus ya o mo fai e o ma fa so nga fa pe fea o nga ka fa lo fi nga lo pe mo ya o ile lo ko ko o le kaimi ngai mo le aso ngai o le la ka ua ile me mo ngi ko lo le sa ku pu ya o ya solo fai si umi o kai ia ma ko le dua fes fu lima sa ama kai ma pisingis ia nga ko kai mi lo ka ma lo si ma o ka fia fo ile le o ka ngau ia fai se me ia ko silia kunga ele fai se si fo ile le ngau la isa mo lua fes fu lima lua fes fu fiku ia o nga le banga pe sa fia ya o fo ile le lo ma vo fa le kele o ngei mea kele o kupe ma ngei ma la asanga o le olanga o ia au ke ngofo pe mo ma fa o kele o fia ia ia le mea le kele fia o nga ma ka mai lo le fia mo sini ya ku lo le fia nga o ma wan ma ka ma mo ai ja le lua fis fu o nga ia lo ma fa e pe yo nga ia lo ma fa o so alo ubika o nga ia fo lo popole pe fa fea o pui alo no wa fini ia pe fa fea o angi au wala ke le fia o le si foi ma fo mo fa so inga ya anu ia se me ku pu fa pe lo wa fini
Whaasosonga ki a poro ka mongi e kua ia oile uso. Ia. O ke kangaka wale inga, kangaka Enga ke whaia ne mea e lo wafi. Ia wafini. Mako whaunga ia wo o ia. Ai pau ia o kulanga o ke mwhai ai onga o kalia. O kangaka wale inga, o kangaka e kupu waise, e ngofo pe, ke o whaise me wa pe isi wafini. Ke lere a venga. Mga kofo. E a fia ia rongi kangaka. Onga o leo ke fisoangi kangaka. Ila ko soifo manu loin. Ange e oso ngi mako whaunga wa pe ngai. Ia. Poilele waka ka mofo ka confuse ya pole alme ka wonga fai. E peidor ka usanga le lua fes frufi. Ia. Sa ye lo mango fa. Ma fe bisi ya mo sio ko lua. Le ai ke li ka ua ye le men ku Ka ya. ua sio ko lua. Ma le mafu a ngolo wika so. Wa ngolo wiko so. O mango ngofo ngai ma sio ko lua. Ngofo lo sio ko lua la. Wa fiu fo sio ko lua ya. Ma me lo sio ko lua ya. Kele malama pe pole ase me o yese me o ele fifia ya. A yese me ke le fifia ya. Ele a kolo lo le fifia. Nga e anu bea. Ia. A fai fo yese me ke manga o e fia fat. Nga e anu le ke anu e. Pe foi le wakuli anu e fai do doko. Ua whaki si whawhingi. Ia, o ia nalo ma o fau. O wapea. O ke koe fo i Samoa. Ia. Paulo le awala e. Ai voi le awala le ufai mai e fia. O la le mafu a ngale ke fia fo i sa. Ia lo manga po ke koe alu Samoa e wha o lima i le uso sa. Le sa whaia sa wanga iau. Ia. Kulanga nga. Ia. E pauanga o lo manga fau sa iai. O koe fo i Samoa. E kamaka le inga le uso lea. Ia. Ai. Rana le mea ngā renga koe ka au whira waru sa. O ke whawhkai le li. A mai ma hau whaunga le. E sila fia e le sunga le whawhenga ngai a lui poni whasio. Ia. Ia. I le kae au. Mo uvili mai i le i alu. Nā karakala mua. Mo ofisiri ngia iai. E mai se fisosoangi o rau pisingisi. Ba mai se fisosoangi ia. Ia. Ia, whaaso mai leo le sunga whawhenga. I le kusi pa ia. Ma koe a mai ia le kulanga fo i lea wha kere siang. O whea ua o yeilo o la whātua le nā vai tau le uipo. Ia. Sa oare kala fo i le wa avea ro ngau i le pisingisi. Ba mea ua wha ngalo i le ali. Wa ngalo wa. Ia o ngā kai. Ia sio ko ruofo o le pālang. Ia. Ia wa ngau e le pisingisi. Ia wa ngalo i le ngā whaake siang. Ia. Ia au ke whawhika. E mo ia wa ave se inga lo ngau kulanga o le se rengi mar kulanga o le kamau a inga. Ia mar pisingisi. Ia ele ma whai ia o ngā ngalo ia le mea sa o inga i Samoa. Ia. Ia peor kulanga le sa lai o ngō koe sa o hoi le koe mai o mahofo. O ki kiro le sa whanga. Koe fo i kua le. Koe ki kiro sa whanga. Bangai kamaki ia sa ma whaia. Sa ma whaia ka mire. O la kou. O la uala i o sa whanga. Le ngā lai ngā mai le au wala hoi le e kakawonga o kalamoa whaaso sio kou. Se isa iri fufo. Ia. A kongoe o ngai ki ngā le whainga ka. E siri a kuro whainga ka o ngō. E siri a kule whainga ka. Lo fisiri lo kou. Ngai lo walu sa mua kanga ka vale inga. Pe ke u whare pui pui. Pe kupu fo se me ia. Ai le lo pora le me tupu se whana. Ia. Le lo le po e kau sila se whana. Pe ila o ngā le ngā mai e le awala fo i le. Koe sui. Se koe maho whaua. Ia. O ngā lo ngā lai ngā bailo maho whau. O ke kalangoa sio kou. Ole, ar ke minga po wa ngoi po wa fiku ka usanga ka runga ruma fuka po wa umi en tu fo. O umi ya. Sa o whenua ai sio kou rua ele lua fe marifiku. Sole. Lua fe marifiku, lua fe sfurfiku. Lua fe sfurfiku. Wa ova marifiku ka usanga. Sfurfiku ka usanga.
O lea le me kasi ai e se mai le mālenga e musu ai lava ke whaasoa e loko lua le mele. Masalo po le e lo wanga fo le o le malama. O e po lo to. Wa. Na i so longo na fo. Isi nga la yo ngo popole. Ia. Isi nga la ngo popole ke whaasoa jo ko. Inge ke o musuro ko we ya u ya makia ia ma se fa ngau pa o fa so nga mangai ya o le ma ko inge ke o fa mo fisilia ku se so avia mo kula ngai e la paka ia e ma le peki e ma fa e ke le i ku ku le li e foi le mai fa pe so ngi mai se wa kali ile o fa pe ngi le mele o ku po a foi o pulanga le pe o pulanga le o fa ka ile sunga fa fe nga ya lu pon fácil ia pe o nga ia le sa a mai le fo ku la yung ko ave o ma mo fa pe ia e o mai le ia le kali o ngime ma ni lo a wai o kanga ka ia malanga o le kala kanga ka fa pe amu pe fa ia nga ole kua si le fie o fa masi ngole i ka so fu ma di ia i lo ma fa ole a o ka o lo ko se sa i fu le nga la yo o si ngi so ko mo ka o lo ia ole ana sa wa i fo linga va ai o so to lo i na o e fa so ku ye le mele ma fu ngi lo wi ka so pe fo le ke fa kai fo ia ugi a ko fo ye o se awala le di isio ko ile loko lofa ya o ka o isio ko wo sa isio ko wo ile pego ai mai fusia ko ia le io si ngia le isio ko wo ya ma se pa wale kalang fai mai ko le o le ngaluenga e ka ki fai whakas. O le ngaluenga le pe we can do this together. O ke rofa ya o Anton oni whamtalanga ia wale vana mo e whai ako se sia ke oe ia mamala malama i le mele tupu ia o ele mafuenga i kaso. Ia. E pei o kulanga lea sa o whaasoa i le kaimi mua. Ili se ase a maua e ka kou makua sa moa i le kulanga vo i le whapingi. Māri. Wa o le singa mea sa o whewhewhe. O le whaasalanga. Māri. Wa o ka kou sa mo a whaasoa. Ia e kulanga vo i le sasa pe kuri esi. Ma whamai e ku au kala pelonga. Ku au kala pelonga e le kakomuinga o esis. Ia pe kulanga ia sa au whewhewhe ia. Ia o ke whawhikai si o ko. Ia pe o kulanga lea sa whaasoa mai a. Ia mamawa i lo wanga hui le while mu. E fwoi o ngā kakakalango. Ia. E a mai ai le i ar kaka e whaafile mu. Ia ma au mai fwoi le while mu i lo me kaka. Ia pe o ngā maka i lo ngā ia i lo kakonga. Ia. O le wof susuangi le i. Ia. O kari le i karasanga si o me kaka vaiwa. Leli. Lea la wakali le ali e tawala mai le kali o ema malemele na tupu ia te o siu tolu. O lea la sau kalanga whai aku i le ali ima o le ale isi la asanga lenga e uia. Mai le taimi le na ina ua maua le vai fo. Ia wa akongo le mele le sa ili o le fia maua le file mu. Ia. Ia, o ke whawhikai fwilele wai. O kaimi fwone ngā. Ia sa ili fua. Ia ngā mau i le fō mai, ia. Ngā mai leo o le wifeu fō leo le fō mai e isi mawhinge Samoa ia o ia. Psychologist. Ia, fō mai i le mawhauwhau. Fō mai i le mawhauwhau. Samoa la si mawhinge lea. Ia. O
si mafinge la le. Pe yo nga ia le sa mo mua nga o whakakalango. Ia ma papenga roa o nga a mai le fofo. O le kaimi sa mga rurua ma si mafinge le. Ia mangkuofo. Ia wa avelo wha mo mua i le sa ilinga fofo ar kamaka. Ia. Ia. Ia o le avearo mamo ko le ia amai ia se fofo. Ia ma wo fia fo wo pa aku se venga sa kawam. Sa kawam. Ia wa le sa ilinga fofo. Ese manga ia lo fia ia o ke fa fe kai fo ile mafingile. Ilanga ngaru ngarofa. O longa fa la lave o le sile me ka ko wa. O longa fa la lave. O nga kan wai o le fa la lave sa ku puisa mo. So any abuse that happened outside of New Zealand i kua o New Zealand. Ele mafai o nga kava le ACC ngai. Usara nga le fa ia session za. Ia session nga mafai o nga fai o le fuli. Mari. Ia. Ia e peila o ke whawkai le mafingi le o ngoranga ngā duenga rofa i ngei session e wha sa fai mua. Ia ngā lai o mai ia le whongi. Se fiso soangi. E pe waru ai. O mai lor vai kai mino COVID. Ia. O se kai whanka ke le mapisingisi. Mari e wa kapungi uma wha. Kapungi uma mea ia wha. Waru ia o maho whau ile. O ke fia, o ke manga o pe e kurikuri roa pe na mapisingisi. Ia. Ia e peila o whainga ka ngā sa kupuai. Ai mai no mo se o kourua. O se o kourua la e a fia ele brain tumor. Tano whai. Usa lewa koe wha. O lewa koe wha o popo aku le si a venga e lunga o le si whaafafa. Le si whaafafa. A lea ele, kusa le whoka a makangkau fofo o lou whaafikau. A le whoko e awakuma le whaafikau li o seu tolu. Ia. O la le menga kupur ke mingo. Dua wherua kasi. O veku roa, o ngā rola. O whailo ia i seu koro o wheku ia. You know o umale marusi anga whakangaka. Mali elo. O ke ku'u i le ni, ia mako vo seu koro e pānaki. Ia o la e whoinga i le o langa whakesi ang. Ia o whakuro seu koro. Ia ka ku'u i le ni. Ia. Mai se wala au, e mai se whasingo manga. Ia ma whasingo reo wale o umala unga ruinga. O uma hoilo manusi. O mea uma ia ang ka whai o ka pisingisi. Whakau e se uma. Ia. E ka ku'u le ka whako koe le. Ia pole ase au wala e au mai e wala au inga e ka ua. Ia. Makarkalangoano e make mū mai lalo ngei i tauranga. O lesa mafuanga o tauranga wa lua fuo le ki luanga i aki. E a wangi, e awea lo mau whau tauranga o ngolo fia hole le lakalaka le sami ia e le ngaka whoi lea. E le se pisi. Ia. O ngolo mau whau whoi lea. Sio kou, e le koe whenga benga. E saula i lalongi. Ia, mo se o langa whoi le file mo. Ia. Ai o walo e ke whenga benga. Maka usil lua ai. Si maa inga ma si maa whanga. Maa liro. Ia peo kulanga lea, ia o longa lau. Ia e le se ngā ruenga, o umbangenga whakau. Whakau se uma mea ole gym. Ia. Whakau se uma ia ngā mai lo lea. Ai le imawa se ngā ruenga sa lalongi, ngā pawala o maho whau mai ei. E ke le ia le whakoanga i lalongi o ke sau ki whanga ruenga. Maa liro. Ia ia lo maho whau whape. E kūpereri. Se kuaereri pole ase wala au winga o rongi kāka. Ia. O ngā lainga pe make korunga singa karuonga umanga whai umai fofoanga hoi lele la amako umu mai lalongi. Ia. Uma hoi ngā whakau le whali. Ia. Ai wala awa kulo se kasi o uso. E ngofo i lalo i New Plymouth. E whainga ruenga la i le ngā ruenga lea. Ia. Sa ma whilua i le polkalame a kama. Sa na kōwhaia. Ka makula o e whaake speaker
e la ko por kala me e ni maso Mali. o kala mo le kulanga le soifua malolo ia mare mia sa kupu ia Mali. ko e vini mai la siuso e vini mai asi mai ia u po le po a mai lo a inga ma po a mai pisingisi i le kulanga le covid ki o fa kule lo so mani o le la mu le lo tauranga o fa kau se uma me o le pisingisi ia fa kala le me o kupu se ko lua ma ia o si iso foi lale mauti ai loku fo ia mai ale ia karko e wala au inga le fo ko longe o le sa ili se si e fai nga luenga le a fio soangi kama i kama kaki ila lo tauranga ai ele le abangola ye ngai vidi le ke apala ye ia pela nga le nga mo mai ye no mo mai lo abangoa Le la so kar ko ngali wipo o lo ma lo si po le wala le le wo fo le ia an ko e fa ma lo si ai la I lo pipi an tu le ia o ke fa mo lo ma ia pe nga sa fa manosia ya uma sanga fa ku po pe lo la fa ko fo le ma ku la nga fo le manosi ele nga ka le manosi o kingo ai pe le manosi fo le fa ko fa le nga ia wai e mo ia ka mi mo sa o fa so ai le mi ku pu ia ia sa ia le nga fo le popole ai mai sa ku manga ka ku fa Samoa mali kulanga le o le we don't accept ele ma fai on kali ai nga ka ko me va pengi ia foi kulanga le ku vo le maleanga male akako ele pe fa luma inga pe fa so ai kulanga fa pengi mali ai pe wa velo le mai le io le mano si ang ia wala yang aku wa elo fi fa so ma peso so ang ipia ia lo maka mafanga ule nga kai Samoa ma Pasifika ia a ore la langi a koi me sia ngi sina mano o le va venga le no fe le fo le to ele nganta ile tu ina tu le malo si angam fe nga fa so ai se utolo ia koe ka kala ku male avango e whakau mai meanga, ai ku waile avano, ia ngalue mai e sa ili me ili ngā luenga i lalo. Lela wa tau maranga tu lole wa mawala au ngā luenga, na whape I mai le ngā se ngā siu whaletua e me sile tau singa o nailua alo. Ia, kusai e ungo maor foma, e mai le foma e whailanga nga treatment fo le radiation e ongo ba yaso ia e ongo ba yaso fai o ngala sa o fai si o ko rua I le ongo ba yaso mo ka ngolo o si o fa nga u ia le kakalo ia pe ko ia sa o le kala ho le mo ia e kala ula ku pulo fa la ia kapalo le mo le ma kapare yo mari ia o ka ngolo o si o fa nga o fa ku o ba yaso ngi yo ka ke kakalo I ka mi uma ka ke ave o rua e whamumoe. Pai leo kako kakalo le li so soangi I sio ko. Moanga treatment ki le ongo wai aso le. Ia ma kofo I o treatment whape. E kere anga pa uwaile la umoe. Ia uma lele ongo wai aso le o le treatment. Ia. Ai ma kere I o mai ngai la longe. Ma kere I o mai ia uma le ale o vai se o ma kai mingi e mo ia nga pa ka pa ule le lo foi le se va venga foi le vai mo ia fo ia bo si o ko wo fa pe ai po le vo le ke o pa ule ia ko ia ma se e o ma kai mingi ila pule lo fo le ila e maus la me wo ko pule chuva le na ile e se utolo ele mafai o ka oko e bang ai o mai faisi o nga kelema e la kalaka ile kulanga fo ile o le veine alu le ia ele mafai la o ka oko sa fai la radiation fo ile kan fai ka fi o ngi ko susur susur
Ia, ma o lai ngonga whala au kai mingi. Ia. Ia, a o le lua whenua kasi o man kai mingi, ia o mo per manus. Mo ia ele o whai o ngako e whangaruenga no computer ma me wapenga. Ia, a wanga fo ma mai lano ngi o ese ka o ma ko mafkanga ma sia whanga u ia ke rofa fo ia i le la. I le rolanga lea wape kausingo ka mati. Ma ko ke leo kako. Ia, e ngau ngau wale ngaruenga marsa i ngor siri. Ia, ai ngano e whanga. Mari. Peo ke o la unga whafka i re i langa whasosoangi ia ai me sisi o ko ua ia ma sia whanga fo ia man ngaruenga o lo whenga i kamingi. Ia, lono winga la mai lau ngā luenga le sa whai le gym, lono winga le sa e personal trainer, fitness trainer. Ma whai ona e wha soa i siu tō lua, maua fwoi le ngāsanga siu tō lua, wha tau ese mea uma, kua kui le li i maua mai le ngā luenga, o le ala ngā luenga le te ngā lue ai. O le hafoi le teimi o nei te tau si ai siau whanau ma wa isto wai. Ia, o la unga ruenga e kai minge i o le sosoan, pa sosoan i le i kama, o le lead peer support. Ia nga o kama la ngi le sa a fia kulanga leo feu so inga fa manos. A o like. Ia. Ngi so se kanga kamu uala. O iei se whaala potonga o e a wai po leale toi ngā luenga le tenga lueini. Ia, o le whaala pokonga le national, fo le tautoko tāne, o le whaala pokonga le Paskanaka Pasifika, le Family Violence, Sexual Violence Network. Mali. Ia, o ke iai fo i whaala pokonga nga. E iai la ia service ia lua o lo whapenga o mawhaia lia le sosoangi i Kangaka Pasifika. E se ibanga ila o le whaala pokonga leo ke iai. E whapikoa la ko i Kamakangi. Pasifika. E iai la, le iai, Kamakangi Sosesia. O ngala o le iai le fuafuanga. Se kaimi o yunga. Ia, e ku foi le li. Ia nga mai leo se fuafuanga hoi le pe mawhai o ngā whai se whaala poko. Ia e fisosoangi whapikoa la i Kama Pasifika. O ngor kaimingi, e le o iai se whaala poko ngā hoi le whapikoa. I le kulanga lea, mai se ia le kulanga o le awhianga o teusua inga whamalosi. Ia markulanga leo mai whaal mawhau sawainga. E leo iei se pokalame po iei se whaala poko. I le Pasifika. Te vanga ngai ia whaala poko ngai e lua. E kasi, o loo i lalo i Wellingkongi. E o le ngoa o le alofa. Ia, ma lesi whaala poko ngai runga ngai o kilangi. Poutu. Poutu Pacific. Ia peila la ko la le make ngalua whakasi le kaimingi. Ali wipo, e to te lenta ma na whaina i mene o sa wanga ua e fsoswani. Ia, e ke le o le afianga. Ia. Ia, e ki lo fo le kulanga le o le statistics i ngai New Zealand. E kasi le umo. 1 in 6 boys experience sexual abuse. Usa kasi le umu. O le hale vai tau sanga le muli mau ila antou le tele na tupu e sa wanga. O le lima si fulu umu. O nga kau ave mai ai ana ia le na vai taimi. A tono nisi tamiti e la ko ke o koe whaka i kai me ia i stangata. Ia. Wa e o iei ni keise swa pena. Ia, ia ngai case e le kele. E case whapenga le o sosoangi ia. O nga o le awhianga sa ia. Ia nga whapenga le o nga koe pe wheo kalangoa le kaimi moso. Ia. A whaia e sisi e a o ia ngei whanu. Ia, e ian mga kor kamakikila kiki whape e le se awhianga. O le mea sa saua.
sa afia o me fo ngai nga ki fai O la fa penga ia o la sa. Ia e pe o le polinga nga ai pe o kulanga le ki sa o le lima le sfulu wongo sfulu valu ia o nga kawamoa le o le abenga o le kaiminge it takes 20 to 40 years po le lua se fulu le fast food ka usanga ko ama fai o nga fasoa ia yes ko ama fai o nga faso mai se kama ka inga pe o poa ia ko fulu lima o usanga le nga ko fulu lima o usanga le ia fikala ia o le iba le ko fulu lima le foto ama fai ina faso ama fai ina faso usala o le research na e lua se fulu le fast food ka usanga ko ama fai o nga faso mai se kama ia fianga Samoa ia o la kiki ai le ma foi fonga ka ko iloa fo lingo ka sa afia ia ma ko fo ka mingi o le kuranga le mental health ia ia le sia afia nga ho le o le sawa violence physical violence ka sawa ino le ti mai ka ika ia pe fo ho fa so o ska ka sa mai ka ika ki ia mare kuranga ho le isolate o le kaukala o nga feesia ele se kala en fa yoma masau fa ilo ngai ia ma kuranga la le o le kauma fa ava ma le drugs e pe e foi le fa ilo ai kaninge so e ia po kala me ho ia masangi ngo waro wasi e lo ke soangi i kama o lo afia i kuranga ia o le fuala au fasai ia ma le kuranga le o le physical violence mali e ia ira lo kuranga fo le mfai bo la o ke kikiro po le se mea pe se mea o lo sa kupu ia ia nisi o kama sa fa pengaro nga fa i goma ia ma mo lo le awala mfai ia fa kakango ia e pe o nga efisiringia i lima fai ngo ka pulo e mongi na pala e ia kama fakaka ngo ko kele o kako i lima fai ngo ka fai lo inga ngi kula mali e ka ki fia ki kilome fa fo la ka ki fia vai fo se pisingi si e kama ai ma wor kama ai ma wor fia ki fa fo ai po fa fia la ia ko kongul le loko po ma se fia mo e se la le vai fa ia e se foi le o ko kongul lo ko fa ia e le kai kara fia ma lo fa a fai la o le ni ta ma fu ye o le ma fu ta mai le nei vai ngola o mai pe ia na fa ilu mo bon por kalam ia ele am ta liel ta fa ta no o ta upu fa pe ni e ka pu fu le ya ka ko e ka ko ke fa mai o ka ngoinga mga punga le nga fa si o nga fa si ma ale ka ngoinga ra le lua fe lua o longo winga na o ha fe ka ko ka ngoinga i mga upu ngai ya wipo le winga le fam talanga foi lele ele va ve yor ka ko wo fai kala o pai mala fa kuskusuli ma ya ai ma ai fa fita u line o len tupu ila aso mai e lo tanto lunga wipo ato no lo tupu pele mele i to tonu o nei o tanto ai ngai Samoa ai o lo ia lo kanga ngau kai kalo sia ua fa i titia ai le ma foi o fa i titia pe foi o le sau kala mai Samoa o ka mai ongo sfutbol kupu kausanga ua fai ainga fa malo si mai o le a e ko ki fa mai e fiku sfutbol kupu le valu sfu ona to fa pele o longo winga ile ia wala ma fo nga yo tangata ni ia mai ele ile me voi le o le mau kai ama o mai iluma mta fa peni o la so longo ia pe o kula ko ngale sa la yo ngo kakaloa o ngor kula ngale pe yo masinga ngi o le sexual assault awareness month ia o le pe yo ngafaya ale
ka kole ka kalangua e kulanga whapenge. Fia whakaikainga. Fia kere ka koe kalangua e ka alonga. Mari. E mawhaionga advertise fo lele ka alonga o la ka pi o mea whapenga. Ai au olo i mea whapenge. E le mwhaiong kalangua ai. E le o iai fo ngi aso whapikoa ho lele o whamanga kuinga ai. I ko kele o le Pasifika. E o ai ngi New Zealand. E mo i au o le masingange. Ai le mawhai e se asea e wa ai se wha silanga ho lele i rungo o penga ka whailangi. E se a ia le TV. I rungo le news ma me whapenga. Se asea e wa ai. Ia peila o la uia ka kalo. Kalo sia ia. Whai foi o le awala. Whai o le awala le nga mai ele i e mawhai e o maka whaasoa ngi aso a kongo se amaka. E amaka lia ai ia se whakarkarangoanga. Ia maka kala ai ia whai kukoa o le ngai maka upu. Ia i le pa ia man mamanu o ka kohu. A wae pe o whai ia. O le o sa vali ngai le whakau sanga kalongo o whainga luenga i le whalapu pakonga ngai. Ia sa mawhauwhaua o ngai e lo mga. Okay, sa e alo mga kuma, sa e foi o mga kufuli lo ke mga ku kele ile pa ia mare mamanu o le anga muku fa sa moa. Mani. Ma le va le nga ka foi le o le va ferro wa i ale ia mare ku fini. Mani. E o pulanga le ai ia lo mga ku e mai ele e ka kawanga o fa so ile nga sa moa. Ia le nga la yo o valaua. Ia o ke whawhikai. Ako mo ile i whaumaka po kalang. Ia o ke whawhikai ile i wa mai. Ia ako mo foi o le amakalia le o se whakarkangoanga. Ia ako mo foi ia se mga whau se kaimi o runga. Ia e o aku Samoa. Ia nga whakarkangoa le Samoa pe mwhai foi o mwhau o tuai i ngu umana na whau. Ia o nga whakarkangoa ile a wa a o le whaasoa. Mari. O le whaasoa. A wa a kako le whaasoa. Ia e ole a whaia ma ngaruenga vole le reki a polo e ngā kia. Māriela. A vea ia ngai kan. Ia a kongo se awala piko silifo le ngau. Ia ma whaia i o ngā mai rumai le i le maramalama. Ia ma whaia i o ngā whaso. Lele, ia, antonu o lewa lamalama whai o le tātou whilo inga le nei e fiafi antonu foi o se amatanga leo se melele. Peo na e sau noali i uipo. Ia o mai moa ma tāpo e mai le pa ia la silasi o le tātou utanu. E whaatupu manatu. Ia mai atono le fsili le tono fsili a koe iao e le i kaurunga inga ka porkala. Mai le kaimi na e whaasoa i lau tō lua matawanga i o tina le o whaantau sanga o e ngalui. O e whaalonga o i se suinga i ante oe mai le taimi le na e whaasoa i nā i o whaafita au li lau tō lua. E o mai le taimi nei le o e fsoswani e istangata. Ia, pe ia ngau whaia. Anga wha pe o le lua fe sfufi. E le mo whai ngau whaasoa. E le mo whai ngau ngau whaasoa whapeni. E pe ia ngau whaia. Ua ngau whaasoa le nganga whaperkangia. Mari. O ngai o yelo mga sa mo whai ngau whaasoa le nganga perkangia. Whaalua le e o whai nga interview ile podcastera anga yuso ye runga yo kilang nganga whaperkangia. A o mani nganga Samoa. Nga se kaimi o kau whaasoa. O kau whaasoa lo mo whau. Pe ma whai o ngau whaasoa le nganga Samoa. Ia, a mai pe mai lo fia. A wai ma ia kele ma ko mafkanga misi o ko lua. Ma whanga ma mafkanga misi o ko lua ia nga ka whai leo siya whanga. Mari. Ua ma whai o ngau whaasoa siya whanga. Mo kalakala ngoa i puipuinga o i kukingo. Ia, ala ko. Ia, e pei o le kele o nisi a fianga whaulele mea fia. Ia, o lo soi fua ma lolo inga. Wai o ke mga kua kaini ia o le o kau ave inga pea ia ngai kau kinga. O le mea leo le unu kinga. Ia. E sa
e se ro poronga i le ke mire me le ro ni fo ka o le o le afo migraine le la vo le moi e se le mele ya ko ma vo ia o mera ke minge ia o a se inga o mga ki nga ma ia e peyo ni a fianga ko le po ni fianga nga isi o ngi ka e me ko silian ka o le mafai o nga sosoangi inisio kama o nga o mafai o mo fai ngi nga ruenga mani ia o ro wala o ia male markulanga le o wa vero walu nanga le yo o ye ka faso wa vero ko ya lu sa mo ile kulang ile ka sanga le wa fe mo ko la yo mo faso ai sa o wala au de uso le ia mo faso no ye ma ka mo fa mo nga la yo nga mai le manga ho ile le mano si a e mo fa ye yo mo ka mo fa mo ile me sa ku o le winga ko la le ma ka mo sa o fa ma nga lo ye uso Ola na sanga kala ya ki o inga ua e whaia ku ye le mele sa ia whaia ia. O ia i loa e le anga masela nga me safa. E le i loa e le uso. E whamailanga kala e mali e a peanga ia e le ia nia whianga wa sa whaia e lau kala. E piko siringa o nga onga whianga nga o ia o nga o lau. Me sa e whaia ia. Ia. E ia i lau manga. Wala ngo wala au ku wala ngo sau ngi mo wala au ku ya sau manga o ka ke ma fuka ke feilo si fa ya ku pia o ngai ko ki kia afia ro ai nga ma si fa nga u ya ma ro so fu ma no ai wi de la sau lo ko ngai ia ia o kalwa o nga maliu sio ki nga ka sa nga ta no fai wa u banga maliu sio ki nga ia nga la yo nga visi mani oi esa o video ia sa wala au i le uso ma kene yo mai ya family mai do family mai ko si so e ma lu mai fo ya o fai le ia nga ole li ia si da firma fai ma we paola we ni le mali o yesu ke wiso ia pa mangalo le ia oi pa wale o la fo kuanga nga ave ye uso ko kuanga e fai lau whanga mali wangi a whianga nga e whaia kalusia ia aonge i o ye lau whanga mali o le kuranga fo nga wala i onga o pola pui ma o whaso o ngoro o lo whaisia whanga ia e peila o kuranga nga lua fe lua ko ia mai lo inge ia lau o whalongo fo ile le wang whaia o whaso le nga Samoa ia e o mer ka minga ia o mai mo ia ho ia e pe ia no ka pole ho le ia ka fa ile mai ho ma no sima o mo fa ia mo fa so ile ina ngi kuna ma no fa dai ai ni se le mano le tu no ui po le fi so ka ia ku foi le se so so la se wala fingo fi em fa na to so tai e mo fa uma maua o le Facebook e ila o Facebook nga break the cycle of past trauma e pe yo nga e tile mo fa so ai i la maruenga ia ma so angi fo ile e pe a pe se so e mo so ka i me ile no nga malo ia nga fa ile o se si fo nga pe ma fa yo nga fa ka kala mo ai ka si ia se i como é mai ele ia se fofo ia mo foi se sima fanga ma nisio pe fai foi por kala me a ia alo mo fanga wa me sia kama kamia ka ko samo ma lo fa tai ia ave lo le vota va mo le to le nga fa tai mai le au nanga le radio Samoa ona o le to lo to malo manatu i le tu pa tama le na afia pesa sa wine e pe fe o tulanga sa o ye lau sunga e au mai i lunga mata u fa pe nei tātou te wha soye. Tālo sia ia mawai se so ni o se tas o lo o ma fatia wai umale mea kupu ia ke oi. A o na fiangala e tau ave o ia nga i lau ai nga pe a whai lau ai i ana tutupo i lea male kele o pe fea.
ia ai le lo o le mafuanga kongua le sa tula I mawhai nei o I tausanga umawai. Ia, tau nei wha marui pele tu e lau sunga ma le ainga e misi fula ngā luenga e peo na so soania. Ia e malo wha tai mole wha soa. Ai au mai alo whira ngā lo muli muli. Ia e tau runga il tātou whilo inga le ne viafi. Ia, moanga si iwi inga man whawhakai le kua. Ia wha iwi ngā fwoi man mawia ia le ka wha soa ni kula le aso. Dai. Ia e moa fwoi o ngā moli pe aso fwoi manu puenga. Ia. Fwoi o wai ele karkongu. Ia ia nisi o lo wha peo ngā awhia. Ia aile o ele I maua sea vangoa e sa ili fwoi pe whakarakala ngoa e fwoi. Ia moa fwoi o ngā whakulo. Nisi o kako mawhingi kupu mai o kako akumu. Madi. Ia whakulo ngalawa. Ia whapenga ho ia seo mako wainga. Ia awai kokele o mako wainga. Ia I se kaimi e mawhai e o ngā whaasoa e ngai o ko whawhingi ma ngai o uso o monga o whaasoa e. Ia o pui ainga. Ia se kaimi e mo hoi o ngau whakulo. Ia kauke kuuileri. Madi. Mai e ia le awala e mawhai e o ngā whakakangoinga. Ia mai whanot le sosoangi. Ia ma awa ia le pa ia manu kakokungu. Ia mo hoi o ngā whawhakai le Polkalame, mo mawhai o mo sea vangoa mawhai e o ngā whaavangoa. Ia mai e si o ngi kāka whakaua e whakakangoa. Ia pe o ngā whaasoa. Ia o le ngaruenga e kauke whai whakas. Pui ma ia kako walo ma kako whangau laiki. Ia le ngā ka fwoi ia. Awere fisosoangi ia ilan ko ua sa awhia I le kulanga. Ia e pe o sa ulea sosoa ko ngi kula. Ia pule lofo le li. Ka manguia I lausum. Dai. Porkalame. Ia ngā ka fwoi ia. Ia o le pulenga le radio Samoa. Ia manpa ia manu kako. Pa peo ngā fonga mangi kula le aso. Ia, o sa ulea ko sosoa ko ngi kula le aso. Whawhakai lava. Ia, malo sa no I po ia. Tau I nei manuia la singo toi o le rei e fiafi I o valo kākova o le an tātou whilonga o I pēr. Ia mo se isi an tātou whilo inga sea so mua e mo le teminei. Ia, manuia tele le nei e fiafi e wha so I fwoi. A so fo. O le sunga ia ui po tangalo sa o ia o stangata I so swani mo le tūpale o li I sa ia sa wanga. E me ia tau whiusua inga I le teimia o tupua e o lantu soifua. E le nganta I Samoa e whapea fo I nei New Zealand a whai o nei te Australia po ngā whea lava o nei kelopi o lo e mafuta mai ai ai sa tupu se mea whapea ia te oi ia wa ai le sua fo ui po tangalo sa e mwhai o na e fso tai ia po le a se fso swani e wha so antu ai mo oi o tau lunga antu ai nāma le tau tua mo oi I le nei fo ia so lulu lato ia le asa ngana o le tau tamali I le tātou mawtanga e poto le tau tai e le teimi e sasi e lana ai te te antu le tuolo tau soifua antai au tātou toi whila I le uta pena mai le whionga iali a tau savea ma le polo kalame le nganga I fo whaiva e monu te minei ma le tu au fuala au mamanu I tele le tau mawtanga ia ma le whionga iali a tau ma le polo kalame le nganga I fo whaiva It's a tower of